uNkulunkulu akuqinise mfana akwandisele akukhulise akuvikele akunike wisdom akunike wisdom entsha uyezwa lokho dlule kubona iBhayibheli lithi inhlupheko zesikhashana ayinakulinganiswa nenhloso yesibeleko lama test odlule kubona yilawa azokwenza ukuthi wena the testimony that you have made it work and usiza abanye abantu khule so besikhona semelini nangu sicela umncubo isho mfana ukuthi ufuna ukuthini ngifuna ukuthi nje ngimuntu okholelwa ekuthini into zikaNkulunkulu ziyalindwa mayifika isikhathi esiright awusokoli uma kade ngangifisa ukuhlangana naye uzothenga iVIP ube nento ethi ngiyafisa kodwa namhlanje uNkulunkulu thenga iVIP ama crown kodwa uNkulunkulu wathi hayi ngizokwenza ngendlela yami so nje ma ngiyafisa ukubonga ngomunye umuntu oyiproduct yokuphila kwakho hustle ufakaza ukuthi awunayo excuse empilweni so nje mina ngibalandela nje abantu abanjengawo ukuthi ngifuna ukuyibuza ukuthi can't I reach that level and ngiyambona uNkulunkulu ukuthi uyangisondeza nje kancane ngiyabonga kakhulu ngiyazithanda kakhulu ya wena ngisazokusho nokuthi future leader le ngizothi si leader yangalesi sikhathi kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye nimlandela bakithi nimmeme uma ngilithola ithuba ngithe ngizomjoyina kwezinye zama visits akhe ezikoleni ngoba ngicabanga ukuthi umbono uyafana kuloko kube kuhle mfana wami all the best bless you.